gukoretwo na thina muno wa mai tondu riu ona nie ngikoragwo bado miaka yakwa nironania no mithiangu na riu maitu nake angikorwo no mutungia roya na nyina nake no mutungia roya o ni thina tuneneheire muno itura-ini ria Buruburu na angenda kwihoya ni undu haria twerekeire ti handu hega tutingihota gutaha mai mitungiri urataha o ucio mwe na nyumba eno ina ciana irauma cukuru na ni irategemea gwithamba koguo ni tugi atiriri twina thina wa mai na ti kwiyugithia no ni turenda thirikari eigue bwino na erorere aciari eigue kieha irorere ciana eigue kieha ni undu mai ni muoyo na itura ritari mai kana nyumba itari mai ngwiciria kundu kuu guhanaga ta andu matari muoyo guku twina thina munene muno wa mai ihinda riri nigo turabatara mai tondu riua ni riaru atumia ni turabatara gwithamba na mai matironekana kuria kwina mai ni haha uguo ha muthuri witagwo Tom na ringi ni hakinyaga ihinda agatwira ndagutuhe mai ni ma customer ciake agatuhingira riu koguo ni tukwenda turorerwo thina ucio muno thina twerirwo ni machine ya ololaica yathukire na alafu ona ibanda icio cia mai marauga ati bei ya mai ĩ iguru muno ona hau naho ni marauga marorerwo tondu no hatiri ura mangitwenderia mutungi ciringi 5 no ona ciringi 5 itirahota kuriha bili ira marareherwo ya mai. Tumekuwa na shida ya maji lakini tunaona kama borehole mingi zimeweza kutengenezwa na hasa kwa sababu ya sasa mumesikia kuhusu borehole yenye imetengenezwa Embumbul Primary. Tunaomba ya kwamba hii maji wakati itakamilika tutaweza kupata maji na hiyo shida ya maji itaisha. Shida na ololaica na hiyo ni ugonjwa tumeshindwa kutibu. Tumeshindwa kutibu hii ugonjwa ya ololaica na ndio kwa sababu unaona leo mimi nilikwama na borehole ambaye iko hapa Kasoro Bahari. Nilikwama nayo. Na hiyo borehole nikasema we can also take care of ourselves. Keranapon kuna Kerea Association iko na maji yao. Olepolos kuna Olepolos water project. Hapa Bulbul that borehole should be Bulbul water